الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah. Yari na isab kita niyo hajaman na to ini. Pagsusukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy in makahampit kita niyo dahil mga patumtum sing guro na to mulia. Serta pengajian na to, kahuy na to insyaAllah. Amin hikabatok na to mohon pa amin tiranan. Ini pagpasampay simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puunan niya rin hatuhan na to Rabbul Alamin. Na manjari habihayaon waktu long ta. Gumanap na isabing guro na to tungod pa amin pengajian long ta kitabus salah. Inamuin tagnaan niya na isa ba waktu bihaon ini. Sunanus salah, mga kasunat-sunatan laom sin sambahayang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau makalaton pa siya sambil paamuin mauto sumunok ka niya insya Allah subhanahu wa ta'ala. Di na ako magpalugay tukbal ko yung guro na ito kalasahan. Wairun na rin kan Sheikh Basir sa hijuan fal yatafaddal siyadatuhu maskura. Syukran Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ma'abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga mastay mangud na mga Islam sang gitiwan puji pamahatud si mating ya Allah. Tuhan mapatut puji un sang itun lagi pagtagipunan. Biyayaon pasampayon na to in pangadyan na to yari nakita ni wasunan as-salat. Palwagay ni kato, mapuas sin rukun, iwan sin wajib, sunnat, ginangon halam sin sambayang. Wa qismu thalith, wala thalith, min af'ali wal aqwali as-salat, ghayra ma dhukira fi qismain, awwalin, as-sunnat. Nga mga parwagay kato, ini amun na inlang ta sunnat. Nga mga kakahinang iwan sin imumo halam sin sambayang, wala sa ini nasabot, deng harwa parwagay nito. Law niya in sunna la tubtilu salatu bitarkihi. Di mabatal in sambayang bang hikabin sin hambuk tao magsasambayang. Wa sunan salati naw'an. In sunna talom sin sambayang na bahagi sa nagduwa. An-naw'ul awwal sunanul aqwal. In parbagian panagnaan sunnat himumungan aqwal. Law niya wahiya kathiratun. In sunnat lapal halawm sin sambahayan in siya ini mataun. Wa minha den kanya al-istiftah amuna in pangukabi sin sambahayang. Pangukabi sin sambahayang amun imian kau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Atau kan subhanakallah bihamdika wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka. Inyan dengan mga pagyanon sa istiftah pangukabi sin sambahayang. In sumunod pa kanya rin mga sunnat at ta'awadu. Amoy pagyan mo, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bimana bang say ni kawin, muri ka makapag-a'udhu billah, wayrun dangi niya. Bang ko nag-a'udhu billah, inni sunnat siya. Banga mga papano si Madhab Shafi'i, sunnat kanila, in tiap-tiap rakaat, a'udhu billah niya, nasabot siya kitab fiqh ala madhahib al-arba'a. Iwan sin bismillah, al-basmalatu, inyan sunnat siya. May ta siya na sunnat in bismillah asabab bukon siya lamod na suratul Fatiha. Bakas na to na nalilay banghaw no timag na in Fatiha ding alhamdulillahi rabbil alamin amun in makusog riwayat lang tamihan. Wa ta'min iwan sin pagyan mo amin mapuasin pag ayat sin imam asuratul Fatiha imyan siya waladdallin imyan kita amin inyan ding mga sunnat siya. Wa qira'atu ba'da al-Fatihati bima tayassara min al-Qur'an. Iwan sinding mga mamassa kita ayat mapuasin Fatiha ding mga maluhay-luhay amuin babasahon halam sin Qur'an. Ayaw ko sa magbasa sin hikahunit atawakan maugat hadila mo. Bima na amun ayat lapal sin dila mo. Makaan hadila mo. Memorize sin utok mo, mimikit halam sin pangatayan mo. Hauno siya pagbasahon, law niya salatul fajri.
Asang bahayang subuh, din di mga kiulungan sinallahu ta'ala, labi marayaw tuod, in mahaba-haba, in babas sahun sin tiap-tiap tao magsasambahayang salatu subh. Iwan sin salatu jum'ah, dami kaya na sambayang jum'ah, in siya ini mag-ayat kita, sarta patanuhun in pagbasa. Wal idain, iwan sin dua idain, idil fitri, iwan sin idil hada, aun siya ayat. Wasalatul kusuf, iwan sin sambahayang lahu. Waraka'atain awwalina minal maghrib wal isya, iwan sin duang karakat asam bahayang maghrib, iwan sin isa, aun siya ayat. Ada punin hikatu, iwan sin hikat upat, maghrib iwan sin isa, inyat tuwayruun na siya ayat basahun mo. Malaingkan surat al-Fatiha dakuman. Wadhuhr, iwan sin asar. Zuhur iwan sin asar, dami kian dito na siya basahun, haduang karakaat. Ikatu ikaupat, wayrun na siya ayat basahun. Amo inin pagyandeng nga mga sunnat, deng nga mga himumungan. Wa min sunal aqwali qawl, deng nga mga himumungan amilong na mala as-sama' wa mala al-ab wa mala ma syi'ta min shay'in ba'd. Deng nga mga himumungan sunnat, higanap mo siya, mapuwas inimian ka rabbana walakal hamd. Atawakan lumu rabbana walakal hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Inyan ding ha mga sunnat higanap ta siya ha himumungan rabbana walakal hamd. Wa ma zada ala marratin wahidatin fi tasbihi war ruku' was sujud. Iwan sin ganapan mo pa siya ding ha mga makaliwreng hambuok. Inyan hasujud hamun pagtasbih mamun subhana rabbil a'la subhana rabbil azim. Inyan, in pagyan mo subhana bil azim, iban sina'la, makaminsan wajib, in gumanap ka makaro pamakatu, inyan lang taling ha mga sunnat siya. Wa ziyadatul ala marratin fi qawl, iban sin ganapan mo, denghaan buok, hayimumungan mo rabdit fidli, ganapan mo makarwa makatu, inyan, dengha mga sunnat siya. Bayna sajadatain. وقول اللهم إني أعوذ بك من العذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياي والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إن ينن mga sunnat daysab higanap mo siya dua mo puasin tahiyatul akhir. Iwan na singkay bananding mga dua amin nasabot pi pagdua sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hakay na po sin tashahud akhir. Wa na'u thani in parbagian lang tahikarwa amuna in sunanul af'ali karruku' karrafa yadayhi inda takbiratul ihram. Sunnat hinang dengan mga kakahinang hati niya piil lang si maas-mas. Sunnat hapiil bukun halapal dengan mga hipag-angkat sin lima sin taong iangkat na lima niya bang siya magtakbir Allahu Akbar. Wa indala hawiyyi ila ruku iwan sin amuin sumud magpatiko po siya rumuko. Wa indara famin nga iwan sin umangkat siya ding pagruko iangkat ni lima niya Allahu Akbar. Rumuko damik yan umangkat ding ruko sami Allahu liman hamida in lima niya bihan. Biada siya sin pag-angkat sin takbiratul ihram. Bukun mga kiulungan sin Allah Ta'ala in pag-angkat ta sami Allahu liman hamidah tiyatayak ta limata isyara magdua. Lah, bukun bihat yung pagsambayang sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Biya na sin sambat, haunong ta ini kawaon indeng ha mga kakahinang ta pag-ibadat, haway ta sin panguna to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hadith niya, sallu kama ra'aytumuni usalli. Wawad'i yadayhi yumna ala yusra. Sunnat siya himutang mo in lima mo tuo maun pataas lima mo lawa. Hati niya papagbangkatun mo siya. Wawad'ihima ala sadri aw tahta surratihi fi halil qiyam. Ibutang siya padaggal tawakan hawa sin pusod. Hawak to ko nagkikiap inyan ding mga sunnat kakahinang. Wa nadri ila al-mawdi' as-sujud, iban pag-atud mo madto papyag sujuran mo. Wada'i yadayhi ala rukbatayhi fi ruku, iban butang mo maun indwa lima mo pa uno. Patuhod mo. Yan.
Iban sin long tawal mukhafat alwal mujafatil batni anil fakhidayhi wa fakhidayhi anil saqihi fi sujudi wa maddi dhahrihi fi ruku'i mu'tadilan. Iban sin long ta pagsujud subay siya mabuntul, pagruko mabuntul siya, in pagsujud mo di magpak in paa mo iwan sin tiyan mo, iwan sin tikod-tikod mo, iwan sin amon budi mo, subay siya hati na diri ilan mo siya lawang-lawang, bukuntod siya nagpipikit. Biya da sin paghinangon sin kita niyo mga kaulungan sin, bukuntod siya kimukulong kawihan. Waja'ala ra'sa halin, noon niya ibaangkat-angkat bang sari muruko, fala yukhfiduhu wala yarfa'. Di niya angkat, di niya pawawauntod paano kun iban di ni sabpa uno paangkat untod bang siya magruko. Yan. Iban subay tudtan tuhon niya intuktuk na iban sin ilong niya bang siya sumujud. Amin pito ang gawta ini subay niya tudya to patantuhon makasujud in pito ang gawta bang siya magsujud. Yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghayri dhalika min min aqwali wal af'ali mimma huwa mufassilun fi kitabil fiqh. Iban ding nga mga ruwaing na damikyan amuin sunnat himumungan iwan sin kakahinang ding nga mga nasabot na nila sin kitab fiqh. Long tama puas ding nga kitab ini. Wa hadhihi sunan la yalzimul ityanu biha fi salah. At tinading nga mga bukod na tud siya necessary amon hinangon amon hakwan tud siya alam sin sambayang bal man fa'ala aw shay'an minha falahu ziyadul ajr. Isun himinang deng kanayato na makawa na inding mga sarayaw-rayaw at tawakan ganap sin mga karayawanan. Sumakaw mga kaulungan sin Allah ta'ala nibin siya inyan di day sab siya lang ta amuin wa man tarku aw ba'daha fala harajan alayhi. Isyusin ba binin niya tuwayong de sabi ang mga kwan niya sumakawa bangin mano siya at niya in pagpahil-pahil niya bukong biya sin nasabot lang na rin niya bukong ni sabi sin mga kayman ang biyayaon so kat nangyan ng sunnat tsadya di na natudhil alam na sunnat da ba yan ini kitaon sin Allah ta'ala halawm sin sambahayang mo bang biya din ni panghalaka mo sa sambahayang ayaw mo yan mo sunnat dawa bisan pa'y sabihat tulong tawihan hibihin mo siya niyaon di na ko magdusa sabab sunnat sa alam sin sambayan suway taray sabdilan halga in sunnat sabab inyan hinang sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sabab iyan kita sallu kama ra'aytumuni usalli so amuyat to mga kaulungan sin Allah ta'ala in sunan sin alam sin sambayan so mari kita ni ulong ta fababun fi sifatis salah lawang sin sifat sin pagsambayan pagka nasabot na to na badaan bayyana arkan as-salati wa wajibatiha wa sunaniha aqwaliya law na qawliyata wa fi'liyata mapuas na patarang tana indeng hamanga karukun-rukunan ni masing kawajib-wajiban ni masing kasunnat-sunnatan himumungan ni masing kakainan alam sin sambayang biyayaon nuridu an nadkura sifat as-salatil mushtamilatin ala tilkal arkani wal wajibatin wa sunan. Biyayaon sabuton namo kaniyo langta in sifat amuin na punon na siya, makampong na siya, doon na siya kataan in karukun-rukunan in kawajib-wajiban siman kasunat-sunnatun. Kawaon na tulong tiya deng mga baita ha-Quran iwan sin sunna iwan sin sifat min sifatin salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawaon na to ding mga sifat sin pagsambayang sin panguna to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam litakunu qudwatan lil muslimin. Hasupaya mahinang suntuan sin muslim. Bang kita mag-ibadat isyuin pangagaranta mag-ibadat labi luwa in sambahayan suway Nabi ta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bukon hisiyo si humano siya in pangawaan ta tungod sin pagsambayang. Ang kanay ni sabuton na to bang biyadi din sifat sin pagsambayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya mahinang suntuan sin muslim. Amalan kakahinang bi qawli sallallahu alaihi wasallam hahimumungan akarunta inhimumungan sin kakasita panghuta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadith niya sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamu biya sin kita niyo hapag sambahayang ko.
Wa ilayka siyaqu dhalik amin long ta imbayta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kiaunan sin panguta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salah apabila timindog umarap sumambahayang maksud apabila hitunay niya patindogon niya na sa mahayang istiqbala qiblatah humarap siya pa kiblat wa rafa'a yaday ang katunay lima niya istiqbalah paharapun niya kita kamu wa rafa'a yaday ang katunay lima niya wal istiqbal paharapun niya bi butuni asabi'ha sabi'ha paharapun niya inpad lima niya yan amun ini qiblat harap pa kiblat bihan in pagtakbir si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahu Akbar bukun bihan kakitantay mga tao magtakbir bihayan kita ni wa mga keulungan sin Allah taala pag-uusya to para kanun maripapusod ang papabilokon maripakid Allahu Akbar naon kita mga nakapangadji biya ini takbir bihan Bang muasubon may tain niya men paktakbir mo nalaw niya ininilaw niya sign amun giwaan ta so ay kita magbalik madto. Allahu Akbar. Mga kiulungan sin Allah taala in pagtakbir bihan bukum bihadto. Subay ta karon in pagtakbir sin panguta Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang pagitay miyan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aun waktu misan in pagtakbir himumungan Allahu Akbar malawng pay mano siya. Amakayan pa Allahu Akbar Allahu Akbar humawa pa in Akbar misan himumungan malawng na malawng pa fi'il malawng pa kaul sabab mayta ando bininin pagpangasubo nagpatap-tap hakaawam mga kiulungan sinallahu taala tabang dakula in hinang namoy ni kaniw hari na kamo makapanaw pa madrasa hari na kamo makakari pa mga kaguruhan uwi niyo rin nga mga kaupis-upisan niyo. Hapamingitan niyo. Na hauno-uno na usahan niyo. Pag isab kimita kamo din nga mga movie, laong tabihan, kita na kamo na sinding nga mga programa na mo ini. Hasupaya mahinang yaon, paduman sin pag-aakaman na to. Amuin tiranan hikarayaw sin kawita. Di hadun niya dagfakfadlaw akhirat. Amuyan mga kiawlungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-uus, summa yumsiku shimalahu biyaminihi wa yad'uhuma ala sadrihi pag-uwas pagyan na Allahu Akbar yumsik kaputan muna kaputan niya in lawan niya sintuon niya ang panahibutang padaghan niya bihan summa yastaftahu ang pasya mamassasin istiftah walam yakun sallallahu alaihi wasallam yudawamu ala istiftahin wahidin. Wayroon ding mga timaptap in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nagbasa sin istiftah hamukda. Kamu biya pagkabiaksan tamo dyan. Subhanakallah bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Amo dyan biya mga on waktu paghinangon sin kita. Namataon. Long niya fakullu istiftahati thabitatin anhu yazuju istiftahu biha kataan sin mga istiftah na sabot manjari mo siya yaon pag subli-subli humbasaon dan sin subhanakallah bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka iwan sin mga imyan kolong mo Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira yan mataod pa rin nga mga nagkasabot riwayat kaywanan pagbasaon sin panguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukon ini pangukab sin sabayang sipat kauhaan. Bukon. Aon niyan din nga mga mano siya pagulog sin takbir tumakik pahaliog. Di pa sumampay na Allahu Akbar magpasud sin sipat kauhaan. Pag-usang pahulog Allahu Akbar. Ang kansaon waktu ang magimamalaong ninja maing panganar nakatakbir na kaw sin takbiratul ihram. In takbir maturo ko nasab si malo kay magpasud. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala yat tunahinang sin panghuna to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Thumma yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ang pamamyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam magpatiliwon siya fallahu ta'ala ding mga syaitan ding panasat syaitan ang pasya masasim bismillahirrahmanirrahim. Pag-uusiyat to ang pasya thumma yakra'u fatihatal kitab. Ang pasya mamassa sin Fatiha. Tagnan niya sin alhamdulillahi rabbil alamin. Pag-uusiyat to bang maus na siya, qala amin. Amin. In mana sin amin, dahil mga asmaul af'al min fi'lul amr bimana akbil. Tayma ya Allah. Amin. Yan. Thumma yakra'u ba'da dhalika suratan. Pag-us mamassa siya dahil mga surah. Tawilatan taratan. Bimana taratan ahyanan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam magbasta siya mahaba. Wa qasiratan taratan ahyanan hawpu wa mutawassitatan taratan ahyanan atawakan aun waktu isab sarang-sarang. Hapagbasa sin surah aun waktu in Rasul magbasa mahaba, aun waktu in Rasul magbasa hawpu, aun waktu in Rasul magbasa sarang-sarang. Wa kana yatilu qira'at al-fajr akthara min sa'il salawat. Sumagawa in kiaunan sin panguta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin pinakamahaba ding mga akthara sa taud-taud ding mga kataan sambahayang amunain pagpahabaon niya in pagbasta niya fajr. Wa kana yadharu bi qira'at in kiaunan pagpatampalon niya in pagbasta niya fil fajr asalatul fajr wal awwalina min maghrib wal isa iban panagnaan duang karakat sin isa iban si maghrib wa yusirru qira'ata fi ma sawa dalik iban pagpaluhayon niya in pagbasa niya dengan mga siwa tawakan siwu-siwu biyan lang ta in pagbasa maluhay in pagbasa sin Rasul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatilu raka'at al awwal min kulli salatin ala thani in kiaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpahabaon niya in panagnaan rakaat deng sin hikarwa. Atin niya in kita magbabasa, mag-imam suway pahaba-habaon ta in panagnaan sumunod in hikarwa hawpo-hawpo. Baw pamakun magdangaw, hangdangaw in panagnaan, aw hangdo pa in panagnaan, tunga do pasadyain sumunod. Nabihan. Thumma yarfa yadayhi kama raf'ahuma min istiftah. Pag-ubos ang katun niya in liman niya biya sin pag-angkat niya sin pag-istiftah. Pag-ukab na sin sambayang amin imian siya thumma yakun Allahu Akbar. Wa yakirru rakyan. Pag-ubos siya to magpatikupo na siya laong tabihan. Harap pababa madto rumuko na siya. Wa yad'u yadayhi ala rukbatayhi mufajjiratan. Mufarrajata asabi' pag-ubos hibutang niya madto in lima niya maun patuhod niya kiyakanat niya in lima kiyakanat in maksud jadto kanatun mo in lima mo hatuhod mo hasupaya kau mamahun kau hapagruko mo sarta in pagruko mo mabuntol bukun siya nakahangad kau bukun kau nakaanok tuon. May ta mo siya yatto pahunan adakala ang mga sambahayang sumukya karu-karu kau bangin gamis mo malandog pari kau manggayunggong hatuhod mo lumidas mayan kau paglidas mo sambahayang nakamukmuk kau na makayan kau kampak wala nagsambayang di ako masumbing inyat turay nga mga rusata wala tapiyaham subang kau rimo ko pahunan mo intuhod mo gayunggungan mo siya bihana supaya di kau maka puklas makamukmu bihan makatukmo. Yan, banggayong mong ko rito. Patampalon mo taykod mo. Bihan, mga keulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-uus, ang pagkaw na isab, mamasalang tayo simbawasahan nito, subhana biyal, subhana rabbiyal azim. Mamasakaw. Thumma yarfa'u ra'sahu qailan. Pag-angkaton na si Rasul sallallahu alaihi wasallam unya qailan, hati sin qailan naghimumungan, limalapal sin paglapal niya sami'allahu liman hamida. Umangkat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sin unya sarta namumung sami'allahu liman hamida.
wa yarfa'u yadayhi kama yarfa'huma. Iwan angkatun niya in 25 na basin pag-angkat niya indar ruku, waktu siya nagruku. Sami Allahu liman hamida, bukun biyan sami Allahu liman hamida. Mga kiaulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha i'tadala qa'iman, apabila in Rasul sallallahu alaihi wasallam mabuntol na intinog niya, mabuntol na, imian na siya, Rabbana walakal hamd. Bukun imian ko, Rabbana walakal hamd, wala pa kaw nakabubuntol yat to pentaikod mo kimakallok bihan. So why ikaw mabuntol na, sami Allahu liman hamida, kaya iwanan mga lang takitab, siyunat hiwutang mo inlimaw padaghal bihan. Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Amadya Syafi'i, damikian bihad tunasabut kita fi kalam madhahib wa arba'a, yaudu ala hali qabla an yarka, ipagbutang in lima niya paragal bihad. Ipagbutang in lima niya padaghal. So mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang pakoy miyan Rabbana walakal hamd wa kana yatilu hadha i'tidal. At niya mapawunto, malugay-lugay pa yung pagpawuntol si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yukabbir, mahuli tumakbir siya. Ang panaysab siya madto magpababa wa yukhiru sajidan. Imiban ni sab siya madto lang tabian sumujud. Umarap na siya madto pasujud niya, wala yarfa yadayhi. Di niya nahiyangkat lima niya. Di na yang katilima na pag yan na sami Allahu liman hamida, akaymanan siya natin ibutang lima, Rabbana walakalam, di mo ibutang okay raisab ka niya. Sa di na kaw mag-angkat sila mo magbariklam Allahu Akbar, diretso na kaw sumudjud. Fayasjudu ala jabhatihi wa anfihi wa yadayhi wa rukbatayhi wal adhafir qadamayhi. Isujud niya, in tuktok niya, in ilong niya, in dua padlima niya, in dua tuod niya, iwan sindul sinsiki niya. Amun yan ni pagsujud si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa yastaqbilu asabi'ihi yadayhi wa rijlaihi qiblata. Pagusyatu paharapun niya in gulamay lima niya, iwan sinsiki niya harap pa kiblat. Hati niya bukun bibiyanin siki. Aun saan tao kakitaan ta magsambayang bibiyanin siki, atawa kang bibiyanin lima, atawa kan kiukumkum. Suway harap in lima, mabuntul siya bihan harap pakiblat, sarta in gula may sinsiki, damikyan suway siya harap pakiblat. Biya din harap pagpakiblat kanya, suway mula piun bihan. Bukun bibihan min siki mo. Aun yan tao magsujud bibihanin siki, at tawag kang biyabang katbihan, bukun. Suway siya bihan, pati doon harapon sa kiblat, sabab bihatuin, amuin pagsambayan si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang pasyaymiyan sinapagsujud subhana rabbiyal a'la. Thumma yarfa ra'sahu qailan. Pag usiangkat niya na sabihin unya, ang pasyaymiyan Allahu Akbar. Iangkat qailan, iangkat inu niya. Biyan na sinsabat, iangkat inu sarta timatakwid Allahu Akbar. Thumma yafrishu rijlahu yusra. Pag umusyadto ang paniya lingkuran. Lingkuran niya in siki niya lawa, simboli niya, wayazlisu alay. Biaton niya, parayaon niya bihan, ang panyalingkuran, simboli niya. Yan. Pag-usya tuwayan si William na, paangkat-angkaton niya in, tuo. Pag-usya butang na lima niya maun, papaan niya. Fayakul Allahumma gfirli. Aminin mo mga sindasun. Allahumma gfirli, warhamni, wajibunni, wahdini, warzuqni. O Tuhan ko ampunako, kaulungi ako, iban parayawa ako, wajibunni, babi islahni, parayawa ako, paina ko ding hamatao, marayaw, mabuntul. Wahdini, hidayati ako, warzuqni, iban riziki ako. Inriziki, dua na bagi. Riziki pag-akama, iban sin riziki dunya. Inilmo yan, riziki isan sa lagu-lagu mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayaw, magdihil kami kanyo riziki. Amo hindi kamu laulun, at kamu rumungo. Bang niyo nakawa, riziki sa rayaw-rayaw. Thumma yukabbiru wa yasjudu wa yada'u fi thaniyatil mithlu
mitlu ma wada fil ula. So bihadto himinang naisab siya hinangon ni ba'da sin nakauna. Bihadto mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Pagos siyangkat ni nasabin unia mukabbiran biada sin hinang niya to. Ang panaysab siya timinog biya sin hinang niya nakauna yadto magpabuntol hirakaat hikarwa na isab. Yan. Faida istatamma qaiman apabila yadto tangbus niya na intinog niya marutun akhadha bikira mamassa na isab siya wa yusalli rak'ata thaniyata kalula. Mamassa na isab siya himinang na isab siya sumambayang rakat biya sin nahinang niya sin hikarwa yadto. Amo yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagsambayang sin Rasul ha mga rakat niya. Thumma yazlisu li tashahhud al-awwal muftarishan kama yazlisu bayna sajdatayn. So at tashahhud awal muftarish. Diya sin paginangunta amo lingkuran siya in lawah. Lingkuran in lawah sin buli. Adapun na madhab Shafi'i tawarruk da kanila. Tawarruk. Atin niya palasuton in siki matupa tuhod ini. Bari patuhod pabitis ini. Biyan bukon sa lingkuran kaagi. Wayadu yaday yumna ala fakhiday yumna. Busibutang na inlima niya maun papaan niya tu. Ha? Inlima niya tu maun papaan niya tu. Pagusya tu wayadaw yusra ala fakhiday sinlawa palawa demikian biya tu. Pagusya tu ampan niya hibutang biyan lang tain. Wayadaw ibahawma yadayhi wa yumna ala usbu'ihi wusta kay hayatil hal pagusi ibutang nabiha to ibutang na in to imbakul maun maripakitong pagus in tudlo yaon iisyara niya dihanin pag-isyara bukun pagyan asyhadu la ilaha illallah akaran pasinyan Muhammadur Rasulullah in pagyan isyara tudlo nawayron magtudlo bakul bahasa jastaw so matarang kato aun taw kabaakan mo mag-isyara iman asyhadu la ilaha illallah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah pagaron pain bakul nabukon sa in bakul la tutudlo simantik kaw kaagi ang paindi isyara in pagbisara ka na isyara in pagshahadat mi isyara nawayron din pagusalon sintaw isyara mo rin tudlo na rin nga sababi ni makaminsan da siya asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bangko magtahayat niya ito, magsyahadat. Biyan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-uus siya ito, pag-uus mo sin magtahayat na kaya ito, mamasan ako sin tahayat, basin pagbasang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law na tahiyatu lillah, salawatu tayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Yan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu hadhihi jilsa. In kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun siya malukay maglingkod ini. Yin manas yan yukhaffif bukun siya mahaba, sarang-sarang, atin niya makaan-gaan. Imaksud bukun siya malukay maglingkod. Thumma yanhabu mukabbiran pagos timidog na siya sartat kimakab timatakbir wa yusalli thalithata wa rabi'ata sambahayangon na ni katu iwan sini kaupat bihan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagubos launta hakay na pusan sumambahayang nakaw amunain akhirat to siganapan mo na sa salawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Yan. Pagubos siya to ampas siya ganapan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam harwaan niya amun lang niya wa yasta'idu billahi min adhabil jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Amin doa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal.
iwan na sing kaibanan. Awan paduaan niya, manjari kami, Allahumma inni ala dhikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Yan, awan pa rin ang mga doa niya. Thumma yusallim, mapuasin tahiyat yatto, ganapan mo sin doa, ang pakaw sumalam. Thumma yusallimu, sumalamin Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil yaminihi, harap pa, tuon niya, fayaqul, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Palawa demikian bihad turaisab. Assalamualaikum warahmatullah. Yan. Pag-ubos, tanpa humarap sa pakiblat, sambil maubos din sa bayang niya, waliltifat. Faida sallama, apabira na sallallahu makasalam, imian siya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabiyaw ng kawakan mo mga mano siya pag-usin sumalam, mamong pasin, a'udhu billahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Inhinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala siya nag-a'udhu billah, wala nag-bismillah, sa nag-istighfar siya magtuloy. Astagfirullah, astagfirullah, nakatu. Allahumma innaka antas salam wa minkas salam. Tabaraka ya jal jalali wal ikram. Thumma yadkuran pa siya magdikir, sindirikilan na to yato pagyanon. Aon pa rin ang mga pagsabuton dukain ng heto, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wala na'bud illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Atawakan ganapan mo si Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lama mana'ta wa la yanfa'u dha jiddin minka jiddun. Amiyan ini pagganap si Rasul. Ang pasama masasin subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ayyuhal muslim, hadhihi jumlatun al-mukhtasaratun fi sifati salatin nabi. Amoy nilang tikatibukan maniu-tiu ding mga sifat sa mahayang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukhtasar kiyawa na siya lang tabihan namin siya marais na siya di nga mga sifat na kawa sifat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab may talang ta inagisin Allah subhanahu wa ta'ala in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bunar tuding kiaw nandun kanuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswa suntuan sa rayaw-rayaw. Isyusyu in kiaunan niya nag-aangan nangan siya fa Allahu ta'ala manal akhirat. Iwan anuntum fa Allahu ta'ala suntum sa taw-taw. So miyat mga kaulungan sallallahu subhanahu wa ta'ala murah-murahan in mga pangadyan na to yato makawa na to doon ini yato milong ta sifat si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hapag sa bahayang murah-murahan hiwalik kumadto in microphone pahambok amuin maas na mo kalasahan nauwan ka mo sin pagprograma ini. Alhamdulillah mga palangkungan na Islam ito na in sa rayo-rayo long ta pagpasawa ka to tanyo tungod pa amin kakahinang tungod pa pagsambahayang. Alhamdulillah amoy tiya YouTube niya kato in kakahinang amoy in hibal sin kita tungod sin siyabot niya dahil mga kasunat-sunatan tuon halawman sin sambahayang. Murah-murahan madawhat na to in mga yadto karna sa lago-lago ini pahala bang na to maurul yadto katantan. Sebab amad to din kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in piyatarang kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala piyang daakan kaniya sarta dia ak inumat niya katan pasinguron kaniya. Murah-murahan yung mga yadto katan biya na sinagi bang aundeng ha mga hinangta wala pa kimukugdan amoy in mapakugdan na to na maun pa amin kaamuhan. Insyaallah yung mga hinang sing kita hakaawam amin wala takihatihan panganal ta nakaamoy niya to tayma sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malaingkan bang hawak to kihatihan na to inyad to wala nakaamo ang panato wala pindahan masikita niyo nagmatukas doon namin hinang kiyata naman na to na inyad to katantan hambuk to ini dosara kula pa Allah subhanahu wa ta'ala adakala yung mga hinang ta nakauna malupas katantan bang kita magmatukas. Sumagawa, bang kita makad, na aturan sara, karena in agama Islam,
dain haamin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala impuunan niya dia simpamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam wairun taymaun sin Tuhan Rabbul Alamin hinang buat malaingkan siya ingkatan na may takato taniyo piatarang kato taniyo simpamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na murah-murahan dalam doa aja pakatan haun-haun na binaybayan kamu nakabutang di naman halauman sinula na to ini sampai na maka layo-layo pakahula-ulaan sampai magtupahula Arab hula Islam dalam doa kan yung kataan mga katautay mahura na agama Islam serta pagsupor na mo pa Allah subhanahu wa ta'ala di maigid to siya sabot na daran sabab in mga inikatan lamod din haamoy pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala namikyan day sa pagsupor pa mga sila amin limamod kamo haparkala ini insyaallah ta'ala ri malukpas yung panglamurin niyo kamo karena inyan Allah ta'ala raim magtungbas kato tanim kataan insyaallah in kami nari kami makatumbas kaniyo ang kan na in hinang namo ini bukon ini amuin tiali namo hadya simbaran namo kiyawa namo dahil aturan sara sarta piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isi-usirong ni makahinang marayaw atau makapanagnaan maghinang sininang marayaw haaturan matarang biyaita ha laun sing Quran iban sunna niya ang paon si mingod at lumamod parkala ito na inyo to kataan Allah ta'ala yung atas sin karayawan haadlaw ka na ka na insyaallah ta'ala murah-murahan kahampitan na to ito kataan ibalik ko pa uro na to magbalik amuin magkhatam sin pangadyan na to dahil madua insyaallah pagkita ko so murah-murahan alhamdulillah mga maste mangod ayat to na yung pangadyan sin kita domini sumunod yato pengajian nato balik dom insyaallah mga pagkabuhi amin bayan albabun fi bayanin ma yukrahu fi salah uno isa binding ang mga makro alam sin sambahayang ini magkahinang nasuway data pengajian na supaya kaniwan sin kita nyo murah-murahan magsukul damikian labilawa ambok mas namong kalasahan kanang katanja kiwan ni susu na rin ang mga timatabang timutuko dengan mga programa namo ini amin magpakahasil ni manusia bukod sa jaray hindi sambil pa mga wa pakain bunar niya matawto din mabaya amimbiya dumungog sambil sa jamilong taton mga tawayron bakibot long na mga jalong ni mga pangadyan no yan ma-convert pa mga radio ang mga kapupuan ng wayron cable nila misan ang kay ng signal wayron kuan nila hakuan kalau raman nasusungon nalaw na inshallah dua ka mo kalo onda tay maunda sinalaw talain doa ning kami nagaangan-angan mawaya kami pagdaon na mo aming kasampayan in tiap-tiap iabutan sin tigid lumiwan sin sawa sin tiapan sin suka iban sin long taadlaw iban sin dum insyaallah subhanahu wa ta'ala subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته